no eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Rituko ria Jumamosi chitariki sano niseto mutinyo igokome enarimo wairire buyana ndio mwancho murigerero Getembe TV karibu sana Ekeonga Chinsa Ibere chabono maragoba tunyareko yarigereria anamuno amangana age siasa emirobiri serikali bwate gochase mwananchi gose omo Kenya na boigo na yande amange ayogenderete kurwase binyoro anamuno kurwaiga ase orugongo rwagusinche nkuru kwa Matildah Obaigwa na veni nyaboke kurwase bimanyererio gokoretera aiga asinchira yobwikirano kigima tobasa gusika Ekeonga Chinsa Ibere.
Karibu sana mwancho murigire nekero tuguchaka Ekeonga nigo tuguchaka kurase bunge Nyaribari ichache ase bono omoske oyore omojumbe we Chinsa echo moske Zaire Janda anyarire gusingira buna nache kugendera kubwaterana ne serikali ire abisi buna nonye amabirira agesiasa kagenderete gukina nigo bono aereire ngana chikonekia amagendero anemono ase bunge yo ayo namangana arenge ukwana kuro ase Chinsa mochi ya Kiogoro maragoba yeri tuko oliarero naboigo nigo anyara kugikiria egati yabarai bari bagenderete guceceria umurobirio bokoenana cindagira ase abamenyi bebunge ya Nyaribari ichache umurikito Daniel Ontiri norobotiro asinjira engikirano gukwana chingaki chigikaro n'abamenyi baboronyi imya Kiogoro emagoroba ya rero Janda nigo chingaki echo asingirira gocha kugendera gukora imirimo ne serikali y'umuske Dr. William Ruto nabuna nonye maberera agesiasa kagenderete gukina busyo bubochorio bonene. Utakubali mjumbe wenu apotee? Aende mahali iko matatizo? Si mnataka mahali iko chakula? Mahali iko maendeleo? Mahali barabara zetu zitawekwa lami hivi karibuni? Si ndio? Ama mnataka niende kwa msitu? Kwa hivyo yeye pia situmwambia toke kwa msitu akuje kwa serikali. Tufanye kazi pamoja, si ndio? Muhimu ni watu wetu wapate faida. That is the ultimate goal. Asege karekyo boigo yikirinwa no mu MCA we wodiyo moske Walter Muchache gati yobwatani banda bange Janda ni kubiga mentabuna ubujambororo namano ke magendero kolengane wane Chinsa mochiria chiko yipinga. Na mimi nimekuwa nikisukuma rais wetu atupatie maendeleo. Na hiyo ndio kazi ambayo mimi mumenichagua ya kufanya, si ndio? Nataka niwatangazie juzi tumepata kandarasi ya kujenga barabara. Tumekubaliana na serikali, Mchina amepatikana anajenga barabara zetu za hapa Nyaribari chache kilomita 49 ambayo itaanza hivi karibuni, muda ya wiki 2 wiki 3 tutakuwa na contractor akiweka lami hapa Nyaribari chache kwa shilingi bilioni 2 milioni 500 kuhakikisha sisi watu wa Nyaribari tuache kutembea kwa vumbi tuweze kutembea kwa lami sasa, si ndio? Asige karekyo boigo nigakwanire kerenga kyaye kyogukinibyewa na munasu mupira wa magoro koena nalibaga asabasae byemyaka meke ko biyorokya elio bacha gukonyeka kurwa sibire. Hiyo pesa inapeanwa kwa ile timu imeshinda, wamalize wakae kando wagawane wende Christmas, si ndio? Hata hiyo ni kusaidia watoto wetu na wao kuja wasaidia wazazi nyumbani, si ndio? Asige karekyo boigo abamenyi bensemeyo ni kubenyerera libaga lyogukwana n'umurawe yiga yemasemo kemagendero boigo asumukia bokoene kibuna umuske Janda wagendere gutinya obokoreri bwaye asabamenyi bebunge Nyaribari chache. Si mimi mulinipatia kazi? Si niko na mshahara? Si ninapata pesa kidogo? Sasa mshahara yangu nitoe nusu, wananchi wapate kidogo kidogo, ninunue mafuta, ninunue mchele, ama nichukue nikope hapa, nipeombe huyu anisaidie, serikali nisaidie, ule rafiki anisaidie, niletee watu wangu. Iko makosa? Iko makosa? Wangapi kwa mikono wanataka chakula? Nkurubutirege daseni kya Getembe kureiga boronyi imeye kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri. Gutigana nayo hasa obuchori oboke obuburachi bakorekana omweri obomutinyo yeiga oikumi na rimo ase wadiri ya Nyansiongo nigo bono egati yabarai baria bakomotunya Dr. Fred Matiang'i bono bagenderete kumosira omuske Jackson Mogusu oyura ase kiama gia PDP kopa obo omo MCA ase ewodi eyo nigo bono egati yabo banyari gukonera siasa chikobwaterania ensemo eyo ase ewodi yo ya Nyansiongo ase omuske Dr. Fred Matiang'i akorwa nekero bakuboria na echina chichingaki omukusia bonete koewa chinguru kegema Mogusu is an experienced politician. This is the gentleman to support. You're the people that can make a difference. I'm urging you,
support your candidate na nguvu zote, na msifikirie pesa inaweza kuwin elections. Si Kasongo akona pesa yote? I want to tell you today, the race in Nyansiongo is between William Ruto and Fred Matiang'i. Ntuga asetubwate presidential candidate, ego support you n'abantu ba Mount Kenya, ego support you koru Coast, ego support you koru Western, ego support you koru Kirase, ego chikoru si William Ruto. Na endega no akorenta chibese chi oboibi, chibese chi bonus, chibese chi asha, chibese chi skuru, kuna chiche ko bangai na mwakero monto UDA. Mokora iko. Kuna mtu ako na bandera ya yellow fever vile nimesikia hapa. Omonto yu tayari na abwate yellow card. Mwae red card. Kuna watu wako na pesa nyingi sana. Sio yao. Onto tai yora rusi pesa yo mubuko. Ako kwa achiri buibere mu koboko. Hiyo sio yake. Ni yako alikuibia. Abantu abakoleta chibesa ga bako chana helicopter. Njenimba manyete. Mbabwa atibi asara. Obo jumbe boli bale baere bonaiga. Na umuko baraba gonchukana naga batabwa tikende. Njego ijamo maite ni mbwate chingoko cyane mali. Bono tima etikero ke gyachite gaonchoka ekabaruto versus Matiang'i. Tari boyo. Kaki nkiorali ora akanere fare ya 1 million oreta 200 shillings. Kwaye ndege kurukisu ku Nairobi go cha gusiga is 1 million. Omuntu otari kolina na kochi areta 1 million. Bono twatiga 1 and 9 months. Toma ko iro monto mogeni. India komanya even parliamentary language. India komanya standing orders. India koma una go dress yakwa na Mr. Speaker sa. Usema no wako. Serikali gego tebangu muntu gambe miaka 5. The first year go koreru induction kwa ba train kwa manyenki standing order. Umwako yetatu wakoro umwako mutangania gas, uyu kabere gas, uyu gatate gas, uyu gatano. Taswa uri kando iga. Uyu no ruchikori chikura useno ira ni ya kabere ni. Kono twakori induction ya erire. Twakori ibere ya magendero utigairo yo yomo no bwe chikura aiba no mogeni indi agosomigwa akore gas gotegweti most of them they are out matuka ya na make gatoiro muntu ura utilize ya matuka yo. Naboigo abajumbe umusikie Anton Ekibagendi okitutu Chache South naboigo umusikie Clive Gisairo okitutu Masaba nigo bono bamochirie emerobirio ya serikali ya Rais William Ruto nekiro bono batebirigati emerobirio buna bono morobirio bobo wena umorobirio sha morobirio bo empowerment ya wange nabonchoria bakabake naboigo abasaye nigo bono egenderete ko nereria gosekora maria abakenya Otebiri abantu wa Mount Kenya. Ile kitu alitudanganya vile council amesema, alisema ati pesa mfukoni. Undenaro bwate chibese squeeze. Ya pili, William Ruto alidestroy NHIF, akaleta kitu ingine. Hiyo SHA mnaona inafanya kazi? Hapa tuko na walimu kati yetu. Amechukua pesa ya SHA, amechukua pesa ya kitu inaitwa capitation, amechukua pesa ya bonus. Hiyo pesa yote ndio hii mnaona wanazunguka na mandege hapa wanakuja kuwadanganya. Nyinyi mtakubali hiyo maneno? Ile ni pesa ya wizi, ni pesa ambayo inafaa kusaidia vijana wetu kuwa mashuleni. Ni pesa ambayo ingekuwa inaleta viwanda, ajira na empowerment. Mbate ebe sanero yankuru kwa hustler fund. Nke hustler fund ya sirete gochi tuachire empowerment. Batoro kyanga abantu babere successful ku hustler fund. Ku Nyansiongo gamba gendare. Akoruo batuteibono hustler fund yara minyokire. Mbachire tutega Nyansiongo. Batoro ki one successful case ya hustler ya kwerende. Hustler fund. Hustler empowerment bono tuachire nyota. Kesho tutaenda jua. Mwaro Tegoro Uhuru Kenyatta otebiri abantu wa Mount Kenya. Umuntu ora konye nseye. Ningo Ningo Bona ye obugete ekere Matiang'i agochiko ikaransa na babo Gachagua na babo Kalonzo bago discuss ningo kwa iwe ticket ya United Opposition eri Matiang'i MCA yaye igeruete UDA mba motegerere kingo tebarambe mogo teba one time tokorere giza
bali mwantegerete narenge TV ego bimbegete rero nimbarire igo moro chenche sindo chikochi matiangi asali nintu toramurusio nintu toramoboye yanga buna basae egera koreki abwenere Mwancho murigireria gukwanira amangana yoborai enaboigo gestiasa nigo bono oborai na magendero bunabona yechipara obocheru naboigo amasomo imeye ward ya Busamaro yo kutoka imeye county ya Nyamira bono oborai ubu bwanyarire kumochigwa nekiro bono egati ya basae bwanyarire wesokia na kumurera gusikumuboria omo MCA we Chinsa mecho anyare kwenekia buna onyare kubaikirania ali abete gakoriera chira nigo bono omurikito Fatgad Gisemba manya buna nigo banyare kwimurungania kigima nagotewa buna eyo tariere ncherwa Abasamaro babwenete kugendera kurawo Oburai bwa magenderero buna ayechpara obochenu naboigo amasomo imeye ward ya Busamaro eyo ekoragwa nomo MCA omuske Charles Kiganda nigo bwa mochiwe asikiria buna tarabaikiraniria Abasamaro amagenderero ayo bamuchorerete Kwenye mkete chiparanza itoka na bolo chisareke kumbe baka hayo mte bisareke naketa ayi kugo hongore manyona nyita abantu bayisidi babazeme kono rende tutaba sigo murayo kina bona tubatesi anyoro sebi anya abareke kiba asinyi kise kanza roida ngeke ukwa usena asari anya na asari monde ebi ndomi sareke tebangire kusamari ndomi sareke ende tudaiteke sama akwa yaba na bantu Omuske Kiganda nigo amochiwe amonabasae abo bakomwa okoboko oyo bwaterango asekero gekyo kyobo MCA bwa Busamaro omuske de Clark oyagi momanyi ukwana rero ase kanisa yegi Adventista ya Buruma ekero kyomoyega bogosira ekyombe kya Pathfinder be kanisa eyo nigo omuske de Clark oyagi abwatoka obokonyi bwe uniform gochiase kyombe ekyo engana yagokerwa mono nabegeni na asante kwa yale mmetendea kama kikundi. Mungu asidi kuonekania, Mungu asidi kuwabariki. Hii kazi ambayo mnaifanya kazi nzuri na kusaidia kazi ya Bwana kuendelea. Pia tutawaombea mema. Asa Marieta ngoro Caroline Kengara kwa Buruma Esibile Church. Na vile no mugoko kwira neli Nyasaye ngambia mono gwetra ase mweshimiwa ito de Clark Oyagi. Aso gotwenyora no mweshimiwa mutangani aso ogotoa sawadi t-shirt ase kwaya yetu ya ambassadors ogo musabira maya Nyasaye mukonye naende kirweka kuri Nyasaye ambroko kwaye erinde anyare bokenyora saba tebanga nindu tweka akonya chikanisa chinde ekiagera mana siringana lya Nyasaye ligotebanga oyo kurambura okoboko Nyasaye gakumwiraniri ensemo yende bakonyire eyamate yabagotu babere abubare omugaka David Ombachi nomongina alsinyanchama abubare asengendu ya Nyamira ekenyoro kyanyangina imeye wodi eyeiga ya Busamaro asokubabwatokera endagera kubagenderete nemeroberio yokubaenia konkwani hapa ye timu yo mheshimiwa Oyagi ototoma ucha se familia gato tainga kumoko wenda ucha se familia yo boremero mboro otoachi bando begunia ye mona mabera bageni banyakunywa ongwa kero mheshimiwa Oyagi karibu na asante sobo kwa nitwara rege chibando chikirando chinyinge sana na mabera na rando chibox gete chirega iga kumwaka ngambi ya mona tinya sa akorae na ndati ako chingu no bomoyo bakikera sport kwambika mongina weba nsonjwa nande to yani ngambi yamona nembi yamona bali basagire muko batukonye umuchando otwanyorire gaiga otwanyorire to muchando makongu sana lakini Nyasaye orokiri noyo mintoto konya twamwe ngambi yamona Hinko reporter Getembe kurase kinyoreke kyanyangina eyegotoke meye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatgad Gisemba na gotigara imeye county eyo ya Nyamira obwatani ao bichiseme nigo bono bagenderete wesokia na boigo kubakurira abaiboli na boigo abateneneri babana bake abo abanyare kubaboli abanyare kweneke buna abana ngorendo bare chingaki bare aserusa eyeiga entambe yemetienyi ebere
ekero bali ase chinka echo chiabo korengana na Dr. Stanislaus Misati oyoro muteneneri w'eskuru ya St. George's Nyamira nigo bono anyare gotabona engaki yeiga abana batarindiri buya nigo barachie koba abana gose nigo barachie gusareka anemono abana abanyaruka ekyo bono kireirere abana tibachikogororwa ase amatuko ari bosyo naino muri ketofat gadigise mano robot oro senchera engikirano Omurubirio bwa masomo OCBC nigo ogendereire gotokigwa buna nigo urabakonye aborokiwa kumanya biegwa byabo na boigo ukubwa kwabo anene ase SME oyo bwankoiga wesokia na koyotogya numuteneneri w'eskuru ya St. George's Nyamira asereta Dr. Stanislaus Misati oyo boigo omentire na goteba abaibori baise koyunara na boigo eserekari eyomente chinkuru nigo aborokiwa banke barakonyeke. In fact, nyondi problem ya chakita mapema kabya iko kero mwana kwenye wala tujitani chia bana. Zikale twale ko soma joka mana na mwana ataiti na mwana iko na gasi dio. Ngono etari tu mwana kubate kuruse mwana umena anje kujya maito mora makende. Ngobano gaite ngero kujya kyagara ko rato ni tani chia bana kucha. Ancha makoba nacha properly pakwa. One system ile ngia ko nyinara kwa abantu abange bara inara nyingi na bibo bara maya lakini basi kwa now baada na kusoma na bongo maya bali na system ile ngia sana ase ensemo yoborendi bwa bana anenenga keye yomutimoko omutambe abaibori na boigo abareri babana nigo bagendereire kuborigwa kubarenda abana babo buya na gutwara emeroberio ase chinka eyo irabakonye abana gutaizwanani nekisagu chimbe ekyo kirairere hamagima abo ankyo guturubana Taruh sipara, ini dia pun abang orang jalan dia mungkin orang siak sensip sipara, itu tu kena kalau mak apa cakap aku mak punya, nah abang itu masih berani dia berjaga aja. For more than 2 months pada asenga incho na to kwa na iganse ya serekire abana basabanga baba very close to their learners bamanyanga yabana babo bale especially abana banyaruka egera bale ndebiya in the course of the 2 months bali baito they have done a good job baira batira abana baito je chinka in one piece tale gosaka kamona ncha buri baino na abel baito na ino mokale memia egere mulinda abana abiya so that when they come back in the year 2026 baje in one piece. Ayonsi nigo akwanirwe ekero kyombonyeka bwokubabekera egutwa aborokiwa b'eskuru ya St. George's ase boigo bakwaneire obuya bw'omoyega oyoiga ase aborokiwa. It's a special day because today abanafunzi baito ba TP2 and TP3 they are graduating so that they can transit the next class. On behalf of the school, board of management, I want to congratulate these learners because of the great effort they have made since they joined our school. I also want to thank the parents for giving us this children and assure them that the learners have been prepared well, they are ready to move or transit the next level. I was able to do a manda kutosira na kukonya egera tungatrane asama somo ya bana baita asama tunale moto. Kinko reporter Getembe kuraiga skuru ya St. George's Nyamira yegotoke meye wodi ya township bunge ya West Mugirange County ya Nyamira inje Fatigad Kisemba ko are na agusi abakenya babere asireta abo bunjagi na boigo Nicholas oyo abo bono babete bagochererwa etarike ya mutinyo 10 umwaka oyoiga niko bono banyarire ko bwatoko na boigo koirana ase chiamate chiabo babere abo niko bono banyara goika gusekera banyara gusanga na abakenya bandi niko bono batebire niko babete bakunererwa na boigo gwetera amakongo abo ase bono batanya eteko babakoragirirwa bia na boigo kotabona mbachi gukwana mangana mange ayo abete gukorekana ekero obaringi ase enseri ya Uganda ayigani gagocha useni gobanyara kubwatokwa litukoria Chinsa charero mambia magega y'abakenya na boigo abarai na boigo ebyombe ao byokurwanira obwene bwa manyabantu gwaka eliogi buchase serikali yense ya Uganda enyara kwene kyabuna ababira abo banyarire kubwatokwa
chairman of the Free Kenya movement. I'm so delighted to be back home. I want to thank all Kenyans for standing in solidarity with us. Mostly we have the media, the Fourth Estate, for putting our story almost on a daily basis. The human rights organizations, Amnesty International, LSK for the Hubers Corpus. We have the Defenders Coalition, KHRC, Vocal Africa, you know them all. We want to thank you so much for standing with us all through this time. I can't forget my family as well. They've gone through a very terrible and horrific time. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. I've been fasting. It's been very difficult. But thank you so much for your solidarity. Viva Kenya, viva! Viva! Were you tortured? Kenya, viva! Viva! Were you tortured? Yes, we were tortured, but we're going to give you details. I was doing a fast, but at the same time, the kind of food we have been given is not really food. We've been dehumanized, if I say so. But before us, 38 days is too long. An enforced disappearance is an international crime, and we have to say that what happened to Bob and Nick is illegal and unlawful. Therefore, justice has to be sought. Having said that, we are thankful to all the people across the world that wrote petitions, that signed emails, that spoke out, that traveled to Kampala to basically lobby. We are also thankful for the cooperation that it took between the two governments to be able to pull this moment together. We are thankful, first and foremost, to the people of East Africa. We know that they continue to believe in human rights, they continue to want to defend them, and we continue to defend their rights as well. Over the next few days, some people have already asked, is there going to be another press conference? Once Bob and Nick have had time to decompress, to rest, and to find their strength, they will have time to talk more about what they went through. But for now, we just need to tell the world that Bob and Nick are free. Mwancho murigere hasorobotiro tokogenda umutimo moke korende nkoko bole tobosagosike kyagera Ekeonga Chinsa Ibere ngegendera tari tukeriga aria Jumamosi tirane korigereria ayanda mange kubwa muno ase kurose serikali enene aria yebintu bitonchukanaine na boigo ayage siasa. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuale ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate boomerang ayuale aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabati yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana na inde omwancho muligire Getembe TV na nekero tukwira na ase mangana gisiasa nigo bono murai wense musike William Ruto ritukoria rero anyara gwikirana ase omoyega wa Masai oyu orenge oyu bwentunda ya gatatu ase Chinsa mochire cha Amboseli eyo gotoka ime iye county ya Kajiado chinga kecho nigo bono murai wense anyara gukwanera obuya bokolinda chingiti chioro sana aiga sense ya Kenya na bwigo kolinda ebinto bitonchokana nigo bono anyara kwenana chinguru choboteneneri bwa Amboseli National Park uchiase serikali ya county ya Kajiado na bwigo anyara gusingira buna serikali wetera sebyombe au buna bono ekerege ya KWS na bwigo ebinde binge mbire asomostali busyo koneke buna chingiti chanyare kolendo na bwigo virie vitonchokana. Today I have directed that the management of Amboseli National Park is now vested in the county government of Kajiado. Fellow citizens, this transfer represents what Kenya must always stand for: justice, inclusion, and shared prosperity. It affirms a fundamental truth that the people who live closest to wildlife are not the enemies of conservation. They are its first defenders. This is what devolution means: power, responsibility, and opportunity in the hands of the people. To the Ma community, your elders, the citizens of this county, have already demonstrated commitment by setting aside over 1 million acres for wildlife corridors and dispersal areas. That fact alone tells the world that the Maasai are not asking for charity. You are asking for partnership. I am fully aware that there are voices in the conservation community, both at home and abroad, who will carry doubts about this decision. To them, I say this: nothing has been lost today. In fact, everything has been gained. This is not a weakening of conservation. It is a renewal, because conservation that is led by the people lasts longer, works better, and heals deeper. Let me also assure every stakeholder that the government is fully committed to protecting our wildlife and fulfilling all, and I mean all, international obligations. The Kenya Wildlife Service
and the Kenya Wildlife Research and Training Institute will continue to provide services, ecological monitoring, and technical oversight as they have done in the past and as they do in all protected areas. The Ministry of Tourism and Wildlife will continue to provide policy guidance and technical support to the county government of Kajiado. Na kuro ase omoyega oyo ni gobono mwaziri bobo cheno muske Eden Duale anyara ko kwanera oborai wayo muske William Ruto asebono anyara ko ba kagoteba buna Rais William Ruto taraba kagwatana na abakenya anomono ase merobeli anebuna area yokobwata ebibande naboigo merobeli yobo cheno gosomorobeli oli bobo wenya osha naboigo merobeli yende ya masomo sate buna nere omurai wense omutangani kwaneke buna Chinsa mochiri konya chiagatigiro magega bono niko chibekire kolengana ne Chinsa mochinde chonsi ime yensi ya Kenya. Wewe ndio ukakuwa rais wa Kenya, lakini ukakuwa rais wa 5 wa Kenya ambaye ni tofauti kuliko marais wengine wote waliokutangulia. Na kwa nini mimi nasema hivi? Wewe umekuwa rais pekee katika Jamhuri la Kenya ambaye amechukua jukumu kikatiba kuhakikisha ya kwamba yale yote ilifanyika kwa jamii tofauti. Many communities were discriminated against the Constitution in all subsequent governments. And not only many communities, but Kenyans of all shades of life. Kama ni ubaguzi wa afya, wewe ndio wa kwanza kusema liwe liwalo, wa Kenya wa tabaka zote, kabila zote, mahali popote katika maisha yao lazima wapate matibabu ambaye haiwabagui, universal health coverage. Tuko hapo leo Kajiado, a historical moment in our history where successive governments, either by commission or omission, decided not to solve this community-owned conservation initiative where Amboseli land stands on today. Wewe ndio rais pekee ulienda Wajia katika kiwanja inaitwa Korehe na ukaweka sahihi ya kusema Wakenya wote bila kujali kabila zao, dini na mahali wametoka watapata vitambulisho na makaratasi ya citizenship kwa usawa. Watu wa hapa Kajiado na Manga, Wakenya wanaishi kwa mipaka, walikuwa na shida nyingi miaka kubaguliwa. Wewe ndio kwa rais pekee ambaye ukaanzisha housing project, ukasema hatutakuwa na nchi. Wengine wanaishi kitongoji duni kabisa, mahali hakuna maji, hakuna nyumba, hakuna stima, na wengine wanaishi kwa manyumba ya kifahari. And today, as you drive in our country, in every county, you'll find huge investment in our social housing project. Wewe ndio ulete usawa katika elimu through the university and school education model.
Wancho murigererea gutigana nayo ewiki yamo magega y'abantu bechinsemo cha chesongochi iyo gutoka ime bunge ya Marakwet East county ya Elgeyo Marakwet banyarete gutwara kusikubateraniwa no muchando bukwanyoka kweriroba nigo bono ekente kikeirerete bono abarai a wetania 30 gusiria egente kikeirerete abarai a koena na obokonyi guchia sechinsemecho na boigo nekiro bono bakwena na engora guchia sechinka chiri cyanyarete gusiria abancho babo korende omosubati mutangani mama Rachel Ruto nigo litikoria rero anyara gutara guchia chinsemecho negati abarai kurwa serikali na boigo koena na ogusira guchia sechinka chiri cyanyarete kubateraniwa no muchando uyu. Katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 15 inatuambia kwamba furahini pamoja na wale wafurahio, lieni pamoja na wale waombolezao. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Siku ya leo tumekuja kulia pamoja na nyinyi. Na tumekuja kusema kwamba ni Mungu ambaye anapanguza machozi ya wale wanalia. Familia wamepoteza wapendwa wao. Wamepoteza kina baba. Wamepoteza kina mama. Wamepoteza watoto. Wamepoteza majirani. Na nafikiria tu ni Mungu peke yake ambaye anaweza kutupanguzia haya majonzi. Wacha Mungu aweze kuwaponya. Wacha Mungu aweze kuwasaidia yale yote ambayo mumepitia. Tunajua kwamba kuna wale wapendwa tumewapoteza na kuna wale bado wako pale hospitali wakisaidika ili waweze kupata matibabu. Wacha niseme kwamba serikali imefanya jambo la maana sana. Serikali yetu ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa William Ruto kuweza kutuma viongozi ambao waliweza kukuja hapa kwa dharura ili kukuja kusaidia watu. Na hilo ndio jambo la maana sana. Watu ambao wamepoteza manyumba watasaidika, watoto watasaidika, na watu wote watasaidika, mabarabara yatajengwa. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba Rais William Ruto anawakumbuka kila siku. Rais William Ruto anakumbuka watu wa Kenya mahali kokote waliko. Hana ubaguzi kusema siwezi enda hapa, siwezi kufanya hili. Yeye anafanya kazi kuhakikisha kwamba watu wote wa Kenya wanaweza kupata yote ambayo wanahitaji ili waweze kuendelea. Mwancho murigereria kubatikana no roboti oru kubatikana no guswena na kweli robase chinsemecho cha Elgeyo Marakwet ni gobono oyore omwaziri bwebintu bitonjo kanene omoske Deborah Barasa bono anyare kwerera kati ebitambukiro biria serikali ya berege kwimokia elio gokiani omuchando bwo guswena na kweli roba ase chinsemo bunecho na boigo amangana buna ayetoigo ayubona agendete kubwaterania chinsemo buna county eri ya Trans Nzoia na chinsemo chinde nekire bono aboririe abakenya banyare gwesokia sobunge kogendera gusimeka emete buna inchire mo yo gukora omuchando yo ndagotebe serikali nigere ange chinga kichonsi erikoenana obokonyi bwa bwango ekero mebasokano buneyo yaberige gokorekana. The landslides at Elgeyo Marakwet, Chisongoch region and Trans Nzoia, Namanjalala, where there is flooding and overflow of water into the homesteads, displacing many families. More than 6,000 homesteads have been affected. And this is indeed a disaster which the national government is responding to in short term and in long term with the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry as well supporting in restoration.
In short term, what we have done, we've been able to move the victims, the affected homesteads, to an area that is safe and healthy and clean, ensuring that they are secure. We have been able to provide food for the communities, as well as other non-food items such as blankets, mattresses, among others, to ensure that they are safe and warm in these areas. Equally, we have ensured that we have sanitation facilities. We've ensured that we have mental health, psychological support, and are continuing to offer health support to the families that have been affected. This conservation, and you realize that there are landslides all over the country now. One has just taken place in Elgeyo Marakwet, and we hope with this kind of support that is happening all over the country, this problem could easily be solved. And we urge everybody to help the presidential directive in realizing this objective. Yale maafa ambayo yamekuwa huko Elgeyo Marakwet inatokana na miti ambayo imekatwa, udongo ukikosa, mizizi ya miti ambayo inaishikilia inaporomoka, inaleta maafa ya kuua wananchi na kuharibu mimea ambayo wananchi wameweka. Kwa hivyo miti ni ya muhimu sana, lazima tupande miti. Hatutaki miti yenye tumepanda leo hapa turudi mwaka kesho tunarudia tena kupanda miti, kwa sababu vile wenzangu MC amesema na watu wa CFA, bila kutunza hii miti tutakuwa nafanya merry-go-round. So tukupate wati yangu sehemu kidogo kidogo, tusiweka akota aneka. Mwancho murigere soroboti oro no tugukorera Ekeonga Chinsa Ibere chabona morogova kiro chabo tukire chitageka 44 ase Chinsa Ibere korende nekiro tugukorokoro iga tobosa gusika kiagera Lucas Mogaka na umuburera tumanya ukora Ekeonga kendra kubwatia emerobiro ya Getembe TV chingaki ichionsi nere Lucas Mogaka no muburera nchengruko Matildah Obaigwa na boigo ven nyaboke kurwa save manyero biamono tumirane Ekeonga Chinsa inye. Chinchoka chia sokererende meburera umuske rigati. Lero nduchi kabisa na ugatanganite kibandama. Nchukue murunganiria. Our tea, our coffee has been ruined. Umuske rutondo chui mukio koboko. Ngimoko binchaika. Tuache siasa ndogo ambaye haitusaidii. Kai, inga kimokari konde taiga. Why are we in trouble? We are in trouble because we elected Tugege to the National Assembly and the Senate. Iti Tugege? Umuske Ruto, Tugege wa elected. Watu wengi hawa ambao wanazurura kutusumbua, wanatusumbua kwa maduka huko, wanaongea mambo ya ovyo. Hakuna kitu wanaongea. Are serious? Arikati, are we in deep trouble? Deep trouble. Our community faces extinction. Umuske Ruto, aye, insiaske bonre mwakonkolia. Siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya watu, siasa hiyo. Karatika, indochi kuruwa nsemo ya mata identi ya muinogabu. Indochi kebagende kabisa kari kuimuka. Inchungora tata, ninki. Dr. William Ruto has messed up our country. Our health sector is in shambles. The economy is messed up. Umuske matiangi, chindoto nchiro, na umoko waki. Alafu sasa mtu aanze kuwa na ndoto eti unaweza kufanya kazi na watu sambuli kama hawa. Hao. Nchi na maendeleo hakika inaonekana wazi imekuwa mzigo kwa hao wenzetu. Na kazi yao kubwa vile nimesema, rekodi yao kubwa ambao wameshikilia ni ya wizi. Umusikiru tukarabu atike kwanire keiga ninchi kuruma baga aina maene. Tusikubali kugawanywa, na watu ambao hawana mpango yoyote. They have no plan. Kaitata paskiva upinzani, plan yembuti. Rais Ruto anasema kwamba ati sisi hivyo tumeshikana, ati hatuna mpango. Na ubateba
ati hatuna mpango sisi. Hawajui tutapanga namna gani masomo, hawajui tutapanga namna gani biashara. Kabisa. Hebu tuangalie, muangalie huyu Kalonzo hapa. Karati kanda muri kabisa muski Kalonzo. Na moro direbono. Huyu Eugene, huyu Mother, huyu Rigiji. Na sisi sote ati hatuna plan. Okay, inyo kapkwate team. Lakini nero orona igumala otewenga mubuka tipi. Ile plan sisi hatuna plan ya kupiga vijana risasi kwa mguu. Obi, yune ya umurai. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Arali risasi sio bukimalende. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike. Ikubuku sibone iga aende koti kare kerema. Ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Skirikati. Tosuka kucha sindange. Ninki. The people of Kenya are more angry than you are. Nyuma itawa sae, niga asipata giti. Mnataka kuniambia vijana wote walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Give hustlers the jobs that you promised them. Mr. William Ruto, you are the one who promised. You cannot cry today that you have no solution. Skibono, iga seyero yukuwa merimu. Indi ya ataka. Hii kazi ya unemployment imeanza mimi nikiwa rais. You are the one who promised these young people. Inchungara kwanza kachini. Kwani vijana wote walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Tuache upuzi bwana. Matiani. Ile wanga chinkumanchiro rom. Na umura bwatrena mwake gasiye. Saa ingine nikiona hii porojo na upumbavu naona kwa magazeti eti mimi nitaenda kufanya kazi juu na nani. Nifanye kazi na hawa watu mimi nawajua kuliko watu wengine mimi mnajua. You don't know these people. I know these people very well. How can I work with them? Muskeruto. Via kongire gaega. Tinene igoro. Wenye kuamua mambo ya MCA, wenye kuamua mambo ya mbunge. Via kongire gaega. Umuski Kenya taranki kubenchera. Lero tatibane mukari gonsambulia. Nchera ngora. Na vile iko. Sio wewe kuja kuambia ati itakuwa hivi. Wenyewe wanajua Kenya ile wanataka. Gwa imbara haba kumnyokurumuino ga. Imobuneka. Nki musbati. Hatutaki hiyo mchezo. Haiwezi kuwa ikiwa ni upande wenu ni nywe. Ikiwa mtoto ya watu wengine ni nyokonyoko. Ikiwa mtoto ya watu wengine ni nyokonyoko. Kai, ajubo no. Hayo musbati matakarua. Ero ndio yembororo. Hata Kasongo mwenyewe akiwa the chair of IEBC bado tutambwaga. They will tell you Kasongo, sijui nini. Nothing. One. Mosko suru. Kerko iguru mkubu kwa bekire piti. Tuakere korasi. Sisi ni one term. Sisi ni one term. Kabisa. Ngakia bu moski ka sha kwanyora. Na kuikira nongo kero musumali nga pa. Omoro bardi ku mabule na jeru kasmu wakana chi. Hold on. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo
au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga watachi profile net gauges au bunabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asibe kubabwata boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.